Sengumisile uyidoti lokho. Hey mhla ka2 abantu bachaya, hey mhla ka2 abantu bahamba. Dala ngumisile. Mhla ngabhala incwadi izolo ku WhatsApp ukuthi abantu badibane ngo7 ezibhayeni sokuhanjwa. Ntemvuke ekuseni ngo5 bemfika eSun City. Fika lapha ngathi sifanini. Zocela amaZimbabwe sisihamba. Ngibona nangu reason Joe, reason bizomjail lapha lenjiva zonke zezimo lapha ziphume sesihamba nda. Ngale bengithumela ukungani career la quantum amanye le kopute sithwalini bonke abantu. But hayi abantu laba hey banama trial hey bavalelekile hey bagojwa ngathi no asifuni ngathi theli amaZimbabwe sihamba. Kwicela injiva zethu sesihamba lazo. Sibethe espanda. Besa kunoma nchayimoto. Chayimoto ayibeka lapha ezibhayeni lapha. Ngoba bembhala incwadi ku WhatsApp ukuthi bonke abantu bezimo sidibane lapha nezibhayeni sesihamba. Ntolo oskito hayi sesihamba mdala ngizwile lami incwadi ifikile oBillianta bona bafana beKaizer Chiefs labo Khasante. Bafana bengena ngonabe ku quantum ka umfana lo wejolo kuzina. Ngena ngompana equantambeni. Sisaxoxa thutshu Cyril Ramaphosa la ithwele isejele. Sesihamba kathi wena so lokuzena upresident uthi mina ngofila booze ukuthi abantu beZimbabwe sebehamba. Semfonela ngogode Mantashe etawu siyacela lapha inse morning side la manje basancenga sebenika iGD6 lokulayicha. Batha kusela president uCyril ade bengakwazi ukuthi ngofila booze. Bese sihamba la. Abantu awayekeli ukwenza into ezinye eziyabe ziphuma endleleni ngoba ngila kuyasala kungela umuntu. Umjwayeli labathi sebemfonela hey lama company sesivala security. Sesiyagebha imlindi yezinko kona neMount Tebeleland.